Ак Сыр районуна караштуу Кош Дөбө айылынын тургуну апабыз Разакова Салиманы 18 февраль бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт, энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы өз энеңдин мээримдей мээрим болбойт. Апаке, өздүк майрамыбыз менен кызуу куттуктайбыз. Ден соолукта болуп, атам экөөңүздөр биздин маңдайыбызда жүрсөңөр эле ошол биз үчүн чоң бакыт. Сиздер биздин байлыгыбызсыздар. Андыктан ар дайым аман болуңуздар. Төрүбүздүн көркү болуп, сүйүрматыбызды көрүп, неберелердин кубанычына батып жүрө бериңиздер деп уул кыздары Алтынай, Самат, Жамиля, Нуржамал, Эмил, өмүрлүк жолдошу Кыргызбай жана күйөө балдары, келиндери, неберелери куттуктоо жолдогон. Oynadım bizdi cedele, Orutbay baktımdı böyle, Kalkalayt nerim camalım, Karız biz sizge sele. Kaygımdı tarttım tengselip, Karızlar kim var mençelik, Cük bolgon günüm estesem, Jürögüm mor töykölüm. Halamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen göykölüp, Halamda bir dana yalzat, Acarlığın emes sençelik. Sulumes apa sençelik. Ümittün otun jandırgan, Üy için mayram şangılgan, Ömürgü bizdin alıp kelgen, Eneler üçün can kurman. Kaygımdı tarttım tengselip, Karızlar kim var mençelik, Cük bolgon günüm estesem, Jürögüm mor töykölüm. Halamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen göykölüp, Halamda bir dana yalzat, Acarlığın emes sençelik. Sulumes apa sençelik. Ömürde kançan arman var, Özün var demek mayram var. Değiştip senin damanın, Belgilep aytkan paygambar. Kaygımdı tarttım tengselip, Karızlar kim var mençelik, Cük bolgon günüm estesem, Jürögüm mor töykölüm. Halamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen göykölüp, Halamdan bir dana yalzat, Acarlığın emes sençelik. Sulumes apa sençelik. Sulumes enes sençelik.